أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جراين ركا دين مبين جحديث رسول ما أمين. ترجمة رياض الصالحين دصدو شش. نویسکار امام النووی. ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب. کره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه. خوشکو برین عزیز درس ما جبریا ودا ام گهابی سر بحثکه نوه بحث چیه؟ دبیجه باب و فضل الاذان. بحثا فضیلت بانگه که خیرا بانگ چیه و بانگدان دین دا جهه چونه و بحثا بانگه بحثا فضیلت و خیرا ثواب و مکافات بانگه دایم. حدیثا 1033 عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ابو هريره هات نقل کردن خدا جی راضبه دبیجه پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام هولی گفت چه؟ لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. بيجيش لو يعلم الناس هكا انسانا بزاميو ما في النداء والصف الأول كل بانگدان دا بانگ بده بانگدان دا و صف اول دا يعني مول جماعت صف اول دا جه بگیره صف نزیک امام روی دا جه بگیره که چرقا مکافات و خیر بانگ دا و صف اول دا هنه بزام بینا انسانا ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه پشتهنگه ترتنه بینا کو وده دست خواه بخنش خیلی قرعه کشاندنه قرعه کشاندنه تک یعنی چاره قرعه کشاندم یا لستهموا عليه قرعه بکشاندن قبا خدا که بانگدان یه بکی که شرف و بانگدان یه بکی که و صف اول یه بکی که یه سر قرعه بکشاندن ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. هكا بزن بنا كتشقا زي اشتراك كرنا جماعته يعني زي مو بچه جماعته بزن بنا كاخيرا بچقاسا لاستبقوا إليه و زي بینه دا یه بر هوا ببزینا از زي تبشن توی زي تبچی یه بر هوا ببزینا. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هكا بزن بنا که خیرا میجا عشای جماعت و خیرا میجا صبحه چقا زحفه جماعت لأتوهما ولو حبوان ولو کو چلب کاجی چلب کا سر اهلیش که خواب چلب کاجی بحتانوه یه بحتانو میجا صبحی و میجا عشای. متفقون علیه. اف حدیث بخاری و مسلم هر که نقل کرده خودش و راضی به. حدیث 1034 وعن معاوية رضي الله عنه معاوية هو تنقل كرن خود جرازبه قال سمعت رسول الله يقول مش پیغمبر خود صح كر هولي دقوتا چه؟ المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رجا قيامته مؤذن بجنوا شو هر کسی بلندتره ولی بجنوا بلنده یا مؤذنا شو یعنی بجنوا هر کسی بلندتره یعنی سر همه کسی را یه بخواین مؤذن ولی یه کفش بله. رواه مسلم. اف حدیثه ها امام مسلم نقل کریه خود جرازی به. حدیثه 1035 وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعته ابو عائشه عبد الله كره عبد الرحمن كره ابي صعصعه تنقل كرن كو ان ابا سعيد الخدري بجاء ابو سعيد الخدري خد جراز رضي الله عنه قال له شولي جراغوت هولي شوي راغوت يا اني اراك تحب الغنم والباديه. اولي تدبينم تجال حش بازي و چوله و دشته دیگی تحش بازی دیگی و تحش چوله و دشته دیگی. فإذا كنت في غنمك وقت تنوف باز خدابي تشوان باز خبيل چوله و دشته او بادياتي كيانجي تل دشته دابي فأذنت للصلاة توجه بانگ دایا جبو میجه بانگ دایا
فرفع صوتك بالنداء دنگ خواه بلند بکه وقتی بانگ ده دنگ خواه بانگ ده بلند بکه فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء چنکو چه جن چه انسان چه تشتک ده یعنی همجی دار بروی حیوانات و حشرات دنگ بانگ صح بکن إلا شهد له يوم القيامة مطلقا يجرى شهده بینه بدن رجا قیامت میشه وی بانگ دایا وی شهده آنیا وی ناو خود بلند گرتیا ولی يجرى شهده بینه بدن چه کوچ و دار و بر و حیوانات و حشرات و جن و انس کی دنگه بانگ صح بکه یعنی دنگه بانگ چابی که او حمیه جرى شهده بینه بدن قال أبو سعيد سمعته رسول الله من رسول الله أبو سعيد بيجا أبو سعيد الخدري مش هوليش پیغمبر صح كريا نكوش تقاليا منه مش پیغمبر هولي صح كريا دبيجا رواه البخاري اف حديثها امام بخاري نقل كريا خود جي راضي به بله حديثا 1036 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة تلاقى كده خدا جراز بقوتيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هولي قد إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين وقت بانك ها تداين جبون نبيجي بانك ها تداين أدبر الشيطان و ضرافه شون و ضرافه بشتاخات فتلينه و شون و ضرافه له ضراط حاشا باشاوي كترتر يعني حاشا با بردكه بقاليش شتر صاج با بردكه و ضرافه حتى لا يسمع التأذين حتى كو دنگ بانگ صحنك دنگ بانگ ولي ناراحت دكه حتى دنگ بانگ صحنك فإذا قضي النداء أقبل وقت بانگ خلاص بي بيصاد فتله حتى إذا ثوب للصلاة أدبر حتى بجا قامت بداين جبون بجا قامت بداين دي صادرابه حتى إذا قضي تثويب أقبل بجا وقت كو از شيء همجا قامت جي خلاص بي دي صاده حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول ولي خوات كشين قلب انساني و یا بین المرء و نفسی چه نقب انسانی و جان ویدا مثلا قلب ویدا و هولید بجه اذکر کذا و اذکر کذا فلان تشت بیرا خبینه بهوان تشت بیرا خبینه این تشتن هراوی را تشتن دنیاوی بیرا خبینه یعنی وی وسوسه دوی تشت دنیاوی تین بیراوی لما لم یکن یذکر من قبل او تشتکو اول بیراوی ناتحتان بیراوی حتی یظل الرجل ما یدری کم صلا ولی حتی معروف نظام بکن چند رکعت نمیش کنه حتی وی شاش بکه وی سوس بکه که رکعت خواه تکل حب بکش میجا خواه غافل ببه متفقون علیه اف حدیث بخاری و مسلم هر که نقل کنه حديث 1037 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عبد الله كرة عمرو كرة عاص تنقل كده خودش وی باب راضی به انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جويش پیغمبر خود صح کلیکو پیغمبر هولی دگاد اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول وقت هوا بانک صح کرد که مؤذن چه بيجه و تکرار بکن مثلا بيجه الله اكبر الله اكبر هوش بيجه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله هوش بيجه اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا الله هوش قرار تکرار بکن ثم صلوا علي بشتي هوا بانك خلاص كير صلوات بين سرمه اللهم صل على محمد فإنه من صلى علي صلاة كي صلوات بين سرمه صلى الله عليه بها عشرا خودش بوی صلوات 10 رحمه لیدیکه بارین سر رحمه خود بارین سر بی ثم سلوا الله لي الوسيلة بشتینگه شمرا وسیله بخوازن وسیله چیه بیجه فإنها هچکا وسیله منزلة في الجنة جنت دو مقامك درجه که مقامك همجه قادرو که درجه که جنت دو لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله
يعني نا بابتا نا لایقه انجق بابتا عبدی که خدا جهه که تنلوه قادوه ده هيا وأرجو أن أكون أنا هو مهوفي هيا أو أزبم مهوفي هيا أو أزبم فمن سأل لي الوسيلة كي شمرا وسيلة بخازة دعا بكش بو وسيلة حلت له شفاعته مجورا حلال دبا يعني حلال بش مشورا شفاعته مشورا حلال دبا بر شفاعته مكبه رواه مسلم حديث امام مسلم نقل كريا خود راضي به خوش برن عزیز بلال بده بسکنه حتی درسی که آمده ببین خیر و خوشیه دا